Apay anak kami suot ka si mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobyom. Awan, nana. Apay nga ruda ka sa ti Jarma si mangput ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaykit din, nga mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag kunamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakitanak, nana. Apay, kabaalam nga ruda mapukaw tinobyom itibiyag mo. Inaramid mo day tay din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay, atak ngamin unay ni Gerson, nana. Iso ajak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ruda sinaam no kunam nga ayayatem. Wan ata kanayon nak matapas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan genobium. Si kamot laang timang parparigat itibagim. Iwaksim tinalabos sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay, atak ni Gerson, nana. Jak kayat ang mapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan ta agimon. Nang runan awang matirumba nga pagimunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan itilako ka pantalon. Nan, kita man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer, at dapay take care na? Unay ka na ya. Awan mo't dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako ka badbado. Agawid akon, jak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, po, customer nga ron dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anya mat ti mariknam. Unay ka lakid din na ya. Ala, mga takid din. Kalpasan na. Intag pa syar. Hayawanan ganas ko ng pasyar. Ha? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day chayon ni Gerson. Sige na. Adamanin ka sa una iti cellphone. Damdaman. Surutak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Ti awanan bain. Babae manin ti ka sa una iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Adan kasukat ko kan ka, Gerson. Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha? Agbrektan! Anya ka di man ti pagkaskas tama, ya. Sabali manin a babae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga ron dagi, jay. Amom mo ti klase ti negosyo. Agduduma dagiti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gindi. Intaman gindi agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo. Tay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan. Hello, Carda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa si mangput? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin buwan? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson Anopio na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Carda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan, ma'am. Okay nga, Rod. Bye! Nagchat manin da ito alalaki. Jak am mo da ito eh. Ngam entertainer man. Taparik na akmat da di a Gerson. Kita man daramidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko.
Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan day di Ajerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tiyawanan bain. Lanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya? Apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko apariknaan. Iso nga ayabak metlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay susmadi balasang ko. Di mo pagimunan dyan nobyom. Ta mga naglaban da. Kayat ko ariknaan na ti kanayon nga iparparik na kanyak na. Anya? Namin ano nga ibagak asardengan nan ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangken ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang pagarop. Talaga gaya man napintas ka iti personal. Saan lagay mo itilad naman na napintas ka, Julia? Nakarkarong pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kang salita ka ti text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga taumay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Tiawanan ba in alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba in talaga dahi ki alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pasyara. Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar na. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barok. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak matla dagos. Aday na. Naipost kong tiladawan ni kini Prince dito'y restoran. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki. Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kitaot man tilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Jaski ang lalaki. Nakita na siguro ti pusko. Jak sumsumbatan. Julia, adawag mo. Baybay ang bita. Amang ano na patinawag day ta? Saan? Iyop ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka di ngawan pa nobyo. Awan pa'y. Awan. Basta, palubusan ako mga ron nga agaramkan ka. Agayata kon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O toy, nayunam pa itin inumam. Inumam amin da itoy. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga rod? Ni Karda tinakasaritak. Saan ka no pa'y asimang pat ijay balay ni Julia? O niya, ni Man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, ne, apay ngay. Kunakman no iso ti kadwa na. Sabali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. Adda sabali alalaki akadwa na. Oh my God, Julia. Bagkatan ka. Hindi no ngay,
Ipangipanam kanya. Maturog tayo ti hotel. Agpalabas tayo ti rabidi ta. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanyang. Di ka man nagindidihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipata mo ti amin. Awanan kay ti bain. Apay aginon dawayam ti pan nakabartak ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak amang ikalay sa kan ka. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan. Di kan kayo tamakita. Mananggon daway. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutan ka ni Gerson Anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan asimbang bat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinobyok. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartag na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinobyo. Anya taramid. Julia, balasan ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kan tinobya, manong. Wen nga ron. In black nak pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kang kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Madlaw adina kayat akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, manong. Wen nga rada. Makabulan ng awan komunikasyon mi. Maririmbo ka nak. Amok nga dapagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamaken papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti dayto nanakarda. Di kag babain. Nabayaga kung nagpapaay kada kayo kas babaw ninyo. Kaslanak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbaso laki dinobyo, nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanaga. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad kasano nga ron itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masapul atakdaran na tinaramid na kanya. Agad kasanon nga itinobyom. Kasaritam nga ron Sana, nana. Mabainak asumango kan ko na. Agyamanak, tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masapul nga ikasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ay-ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga ron ti panang ikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, mama. Nabiit kayo pa'y anagam-amoy tinobyom. Nga makiasawa kan ko, ana. Kapilitan, mama. Ngamin, masikog akon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sabali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak.
Saan, mama? Ngampatyak ama sursurok to nga ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak. Julia, awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay kastoy tinagbanagan ti ayan ayata. Kasanon dagiti arapata. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manungaal daw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat ang kabulana kung iti may kadwang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas naman ang tilangam asumangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbaliw ti asawa? No amuklaan na igumon gayam iti may parit nga agas. Diyak ko man nakias asawa kan kwa na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, no kunam ames stress kay di balay yo anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam? Ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami ngagsubli di abroad. Agya manak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Iso ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang, tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita, nakaragrag sakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Auntie, adakad ba kasi mangpat ni Mary Joy? GF ko. Aniya, di matimbaga ka di ka pa'y lamaki girlfriend. Tagad-adal ka pa'y laang iyan. Sorry, auntie. Adda ditan. Hindi kayo kuman nagsermon. Agbain kayo kumamat iti GF ko, ah. Agmano ak nana. Auntie, apay at tinipayo ti ima ni Mary Joy. Diyak kaya tararamidin nyo. Ag-break kayo. Tagadal kayo pa'y nga muna. Makauray day tayat-ayat iyan. Nasapa ka na ulila. Panunutam kumamot ti rigat ti panagbiag. Ikarkarigatan ka lang aruda na pag-adalan kastapay lang daramidam. Sana mabalin, auntie. Ngamin, masikugon ni Mary Joy. Aniya. Ikarik, auntie. Ore masikugon ni Mary Joy. Sa anak nga agsardo nga eskwela. Basta agnad ko man dito balayo ti GF ko, auntie. O sige, umanugotak. Ngam iti may sa kondisyon. Iyan. Ha? Anya da ito, auntie? Paikat yo ti sikog tinubyam. Anya? Ubing ka pa'y unay ngagbalin nga ama iyan. Siyempre, numakaadal kan, isudan ton nga agi na ti papanan ti sweldo numakatrabaho kan ton. Kasanuak matan nga yan nagpapaadal kan ka. Ha? Agsubad ka pa'y mat nga umuna asa kan to mga sawa iyan. Wenno saan already kakit di pa'y kumamangasawan. Auntie? Iso ano kaya't mapatgat tikid daw mo, aramidam timbaga.
Kat numapukaw ti sikog na, ibagam ka ni Mary Jo, italiklikan na ti agsikog. Onya, kayat mo ti kondisyon ko? No di mo aramidon ti imbagak lading itak, ngam na saya at la pumanaw kan dito balay. Kat saan ka magta na pag-iskwilaan? Kasaritak tinubyak, ante. Anya? Apay, maiturad mo nga ramidan ti kasta iyan? Kaya't ko ti makadal, Mary Joy. Amo mo ta na sa apa ka na ulila. Ano jak agadal? Kasanon ti masakbayak. Kat, umanugot ka iti kayat ni Antim. Pukawam ti mismo ang nagtaod kan ka. Una, kapilitan na. Tap na pagtuluyan nak nga giskwela. Pagtalawon nak met, no jak aramidin ti kondisyon na. Awan met papananta no papanawon na ta. Di ta met mabalin ti agawid iji balayo. Tako naman naulpit ti agsyuman ken ka. Uwan nga rod iyan. Ket, kasano? Paikat ta? Kuyugan na ta kanon ni auntie. Mabutengak. Nagbasultan. Di ta kumanayunan ti basulta. Panunutan ta ti masakbayan ta, Mary Joy. Saan nabali ti anak? Ta makaaramid tanto manen. Inton makalpasak iti panagadal ko. Manjak iyan. Mabutengak. Adun dagiti nagar-aramid iti kasta. Iso di kag butbuteng. Kasta lang iti damo. Ang inton nalpasen. May katen ti buteng. Iyan. Agpakuyog ta kani Auntie Chona inton bigat, Mary Joy. Para dito yan, ading. Nala, dumsaag kayo ni iya. Nakadanon tayo. Uwan, Auntie. Kamay kan, Mary Joy. Kibinang kan. Iyan. Naglamis ti imam. Apa yan? Mabutangak. Darasan niyo Di ka ginad-ginad ta ni mapmapanan ti oras. Umayan, Auntie. Urayan tayo kanubi at dala na panan na. Mary Joy, apay akas na titsuram. Agpuspusyaw ka. Ako, Auntie. Mabutbutang kami ni Mary Joy. Auntie. Day tanto ka tadi kag pampanunot. Day talaga talyong amin tinunulayo. Day talabukod yung pagragsakan. Nagpadaan yung awan manaknakam na. Makaisis buak. Ada ka di pagisbuan dito'y, auntie. Iyan, kuyugam. Ada pagisbuan ni Jelikod. Uwan, Auntie. Ala, umay kan, Mary Joy. Agsublitan iti ayan ni Auntie. Nakaisbo ka mo ten. Manjak, pumanaw tan dito'y. Anya, sana mabalin. Adatan dito, pumanaw tapay lang. Basta pumanaw tan iyan. Papananta ko mangay. Awan amok apapanan, Mary Joy. Niantik lang ta mo kapag kamangan ta. Basta pumanaw tan dito'y. Oh my God, darasan. Manchak, dito'y talang. Mapantakit din iti ayan ni Auntie. Asino ti William? Da kami ti si Kugko, ano ni Antim? Ni Auntie Chona Paiso ti makatulong kanya, Mary Joy. Anya, awan gayang patagmigan ka. Di takan. Mary Joy, bakit lang? Saan kami gaya manapatagkan ko, ana? Tadi na kami mailaban ka ni Antina. Bye-bye amon no pimanawan, iyan. Auntie? O, di kagliday. Tano talaga napatag kay Tinobiam, saan nakabasta panawan. Kitaman di naramid na, di na pinanunot tinapinta sa masakbayan nyo. Auntie? Di mo surutan dayja babae ta siguradong awagan na kadayjay, kat ayaban na kaitayan na. Dayto'y titandaan am iyan, no jay nobyam tipilyam, isardang kumatan timang tadititulong kan ka. Makamukan itibiyag mo. Hello, Ian. Saan ka kuman ngawagan, tamadipay lang tiriknak. Gapoy ti saan mo apan nang ilaban kada kami iti sikugko. Ngam rumimbaw lat ti panagayat ko kan ka. Iso nga inawagan ka. Tet, ayan mo ita. Adaak di ti balay ni apong ko, Ian. Anya?
Umay ka ditoy. Napintas dito apag naadanta. Naulimak dito a lugar. Ken saan ta nga agbisin ditoy? Tamabalin na tagmula-mula. Kaya ko ti maka-eskwela, Mary Joy. Isa lang din ito. Ngayon, jak sumurot kan ta. Anya? Agmula ta iti aduan natang tagurnong ta iti pagadal mo. Narigat ti bagbaga, Mary Joy. At least niyan ti Chona. Ta sigurado ang mapagadal na. Iyan? Sige, tali, anda pa'y klase. Bye. Kunak alipata ko ni Iyan. Ngamjak maaramid. Rumimbalot ta ti panagayat ko kankwana. Sapay ko ta makapanunot tumatlaang. Katda kami matlaang iti sikug ko ti pilian na. Ay, dakelen ta si kong muapok. Haganak ka iti mabiit. Uwan nga rod apong. Ag-exercise ka. Magna ka iti agsapakin malam. Tapno nalaka ti panaganak mong tawan. Uwan apong. Tanwawan exercise mo ay marigatan ka nga aganak. Malatong palam ti bagbagakwan. Uwan apong. Kumusta ngay may ti amat isikog mo? Kano nga umay? Apong. Nay, apay nga agsangit ka ngay. Awanan. Saan na nagparparik na tinobyo kapong? Saan nakaripreplyan? Kandi na sungbatan nagitiawag ko. Ala, di ka una agladladingit, apok. Ka mga dumapit taranta si kugmo. Apong. Bayaan mo na, no talagang awanan bibiyang nakadakayaw. Makumikom siguro iti panagadal na. Kat, kumusta ti panagadal mo, Iyan? Mayat mo, tanti. Medyo marigata na lang. Nagrigat eleksyon mi. At dapay bagsak ko. Anya, kat kasano nga rod daytan? Sayang ti may baybayad, no damit gayang bagsak mo. Ag-summer class ako na, anti. Aniya, kaduwa na, sayang mat no di ka makalpas. Kakaisuna na rugyamon. Oo, anti. Agadal ka nga minanay baga. Liklikan pa lang tag cellphone. Agbasa-basa ka tap numaasa tautak mo. Oo, anti. Wano, ang mga nadaman sa bala nobya mo. Awan, anti. Tako na matadyak pa'y lagar aram. Rumbang laang, tane, adon, tigastos ko kan ka. Sa bagay, inlistak matkid di amin na nagasgastos ko kan ka. Nakalista amin iyan. Iso nga gadal ka na imbag, tapno makatrabaho ka. Adto iti sabaw, apok. Agigop ka. Tapno adda suswan ta anak mo. Inikak iti adu alaya da ita sabaw tinitip a manok. Agyaman nak, lolo. Nakaturog man ang anak mo. Naglukmag nga ubeng. Nagguapaw. Lalaking agpaisaw ang karuprupam. Apong, Magtanggad ka iti hustuwan. Siyak pa'y lang ti aglutaw. As kada aglaba. kaasi kayo mat apong. Lakay kayo nga da kayo kitin ti mga saasikaso kanya. Kapilita na. Tawan mo't bibiyang. Jainam kan ka. Jay mo't agsyuman kan ka. Ti ayan ti atensyon na itan. Kan uray ti ama ti anak mo. Awan mo't pakibiyangan na kan ka. Apong, Sa nabalay ta napigsak pa'y mo't. Tulungan ka. Aginggat ka ba ilak apaw. Papanam, apaw. inak manan agburas iti mulak aparyakan tarong, apong. Ay, naglawa mo tanti minulam iti paryakan tarong. Kabay lang maburasan namin daga dyan. Manang danak iti kaduak ngagtrabaho, apong.
Adan nakasaritak akadwak. Utangag pala nga ti purdiya na, taitad kunto no makaapit akiti mula ka nateng. Ay, nasayat. Ano kasta? Mala, gananos ka. Tandang tulat tayo lulungaw ti biyag mao apaok. Kapilitan nga agano sak, apong. Awan sa bali amang suporta iti anak ko no di syaklaeng. Ngamin, linipat na kamin anamin pinsan ti ama ti anak ko. Congratulations, Ian, kaanakan. Ay na, professional kan. Maestro kanton. Ang yaman na kiti ano siya nang padal kanya kanti Promise. Inton makatrabaho da kayo ti umuna pang tidak iti sweldo. Ay katrombang lang, Ian. Iso ano mabalain, di ka pa'y lamang nga sasawa. Agbayad ka pa'y nga umuna iti utang mo kanya. Oh, Iyan, happy akit kita amto'y balay. Kit kita karon no kasano kadakkel ti patakder ko ante. Padakkel ti balayo. Ha? Talaga, kaanakan? Unante. Papintasek to ti balayo. Apaman na makatrabaho Ay nahagyaman nak, tamom ti tumalyaw iti utang mo na imbaganakam. Ay sapay ko matasaan kang agbalbaliw. Sapay ko matadinak tubaybayan iti panagbakit ko. Saan, ante? No, dantong trabaho, katag sweldo iti dakkel. Mangalak to iti babaw na ang mga sikaso kada kayo. Siyempre, busy ako iti trabaho. Kaanakan? Dito ito ti pag-apply iti trabaho, ante. Tapno asidag dito balay. Wen, kasaritak to te amamo ka maestra. Natulungan na ka makastrek dito. O sige, ante. Kat, ang mga nadamat na nobyam, Awan, ante. Kan may sana ka mga asawa. No sana professional ti asawaak. una, rumbang lakas ta. Tapno dwa kayon to nga agsweldo. Ay wan, awan ka din damag mo ka ni Mary Joy. In black ko ni ti Facebook, ante. Nagdagulit. Kanayo na nga i-forward ti ladawan ti anak mi. Jack lang nga rodon replyan. Ay, talaga kamatan na kadayjay, nang ro na itata nakalpas ka ni ti panagadal mo. Ay, kita, maiyan. Wen, ante. Di ka madanagan. Linipat ko ni Mary Joy. Nagdawat iti suporta, ay kat puro wakak tulat tamat Manumot la day tangay. Basit la maikisay iti sweldok to. Oh, naisagana kong dagiti balon na mamapanag-review para iti board exam mo, iyan. Agyaman na kanti. Lalaingon tag-review tapno makatrabaho kan. Wen, ante. O sige, mapanak na rodan. Agbiyahe akon. O sige, ingat, iyan. Mary Joy apok. Adamanan tay trak. Amang angkat iti mula manateng. Wen nga rod apong, nakita kita yun. Madaman tibunang dagiti tinangdana kalalaki. Ay nagaduman ti apit mo ita. Nagtriplen ti apitem. Wen apong, sayang mo ti dagayo ditoy no saan masukay. Mulaan tayo kit di tapno da serbina. Ay, katuwan na. Nanang! Oh, simangpot kamat kaya man anak ko. Asinot ka doon nagawid. Ni Mimi akay ayam ko, nanang. Kandag iti daddo mapay akaadalak. Nala, ingka nga rodag sukatan. Kalpasan na, agmeryendakan. Aday jay lamisa anti-meryendam, nakaluban ijay. Wan nanang. Ay wan nanang. Kuna ni teacher mikat, siyak kano ti kalaingan ijay school mi. Siyak ti kangatuan iti grade first grading, nanang. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Ay naglaingan tayo apok. Sige, tayo partyan ka man itinitib ang manok. Boy, apok. Very good, to'y balong me Apong, adan nagatang ko apwesto ija ili. Pagtagilakwan iti agduduma natin. Kastaya. Kata sino ti mga sikaso ngay. Siya ka, apong.
Ay kadagiti mulam dito anat na tangay. Adan kinasaritak may papan iti dayta apong. Tangdanak. Anya? Dakdakkel nga mintikita no siya ka mismo ti mangilako iti mulak anatang apong. Ilako kiji ili. Ay, kahit makamu ka. Hanggang nay, kita mo't tabagin ma. Agi na nakamot sagpaminsan na pa Hindi mo parigatin ti bagim iti katatrabaho. Wen apong. Sana bale. Ado ti matangdanan di tamang tulong kanya. Ay, naggagat ka pa. Amom ti dumiskarte iti biyag. Wen uray awan adal ko. Masapul asurwak ti dumiskarte. Taday talaang inti wagas tapno pumintas ti biyag tayo. Ti kinalaing a dumiskarte apong. Oh, adan resulta ti board exam yo. Kita am na tanagan mo diti pagiwarnak iyan. Wala, ante. O anya, ada, Awan mo, ante. anya, apay ngay. Di mon samot nga min linalaing ti examen yo. Nagrigat mo kami, ante. Di kasano day ta. Ag-exam ka manan. Wala, ante. Ano usan tayo na? Sana bale. Tamabalin ko pa yung ag-examen iti maikadwa gundaway. Makapasa akton. Promise, ante. Nagngangato ti grado ti anak ko diti card na. Diyos ko, agyaman nak ta impaayan na kiti anak kakas ka ni boy. Nagsingpat ka na saririt nga ubing. Naibaglakit din. Tadyak impalubos ti kayat daiyan ka nanti na idi mapasamak. Ti panang iparagrag ko kumakan ko na idi. Ang yaman ako na, Diyos ko. Nanang! Apay ngay nga agsang-sangit ka amang kita dita card ko. Kwa, lawan ni ragsak da ito anak ko. Maragsak anak namin. Tanasaririt ka nga ubing. Very good kawan. Itultuloy mo kumatikin na singpat mo anak ko. Wan, nanang, laglagi pagmat akanayan dagiti isursurum kanyak, nanang. Wan, anak ko, kasta ti rumbang. Maragsak anak. Kapoy di kinatulnog mo kada kami kini apong. Wan, nanang, uray awan tatang ko, ayos laeng, ta nakasingsingpat kamat unay, nakasingsingpat kamat unay kanyak nga anak mo. Gapo ta ipatpatag ka unay, anak ko. Ipatpatag kamat unay-unay, nanang. Aday ta, naideposit kun ti kwarta ti bangko. Agawid akon. Ay, kamaw dyan na. Adamat laangan ornong mi. Nakasiguradon ti pag-adal ti anak ko iti koleyo. Kat iti mabiit, makabalay kami mutan iti anak ko. Hagyang manak iti kinaimbag mo kada kami, Diyos ko. Saan ka maumang agyaman kan ka? Tamo kasi kati amin ang nagkapuan nagiti bendisyon a dumdumtan kada kami. Sikati mapadayawan, Apo. Sinalbag kit diti kastoy. Ante, Namin ano na nag-examine kay ti board. Ngambagsak amin. Kasano na itangay? Saan ka na maka-exam? Tawa ng chansam? Namin ano na nag-exam ka? sorry, ante. Say-sayang ti gastos. Linalain ko mo, ante. Inaramid ko amin nakabalak. Tapno may pasak lang ti exam. Agamawan mo't lata. Kat, kasano nga roday tangay? Saan ka na makapagsuro? Tabagsak ka matiti board exam. Anya nga iti pangyaplayam iti kinamaestro nga inturpos mo. Say-sayang ti gastos. Agabrudak langan, ante. Ano saan nakagastusan? Ay na, awang kwarta kon. Manja kon iyan. Nauma akon.
Yala anak man itiagas ko, iyan. Naibusan ti agas yun, auntie. Anya, ay sapay awan kwarta akon. Awan ikatang ko itiagas. Awan mo't ngamin master ka na trabaho dito yung lugar tayo, auntie. No madayo ako mo't. Awan mo't kadwayo dito yung balay. Awan mga sikaso kada kayo. Di nakpampanawan na. Diyak kabailan dag may maysa. Taadon tirikrik na iti bagik. Oo, auntie. Dito yak lang. Ang na agrigat tayo mo't tayo. Tawan mo't nga rod trabaho dito eh. To'y nag-friend request kanya kiti Facebook. Ni Ian day to'y I-confirm ko nga ta. Makamuditan. I-confirm ko latan. Tamangan no mangumustala ang mat. Anday ta. Itaman pa'y nakalagip day to'y a tao. Ni, umawagan. Sungbatak nga ta. Makamuditan. Hello? Hello, Mary Joy. Kumusta kayo ni anak ta? Okay kami, Mat. Sika, kumusta kan? Baro ka ding account mo dahito eh? Oo, Mary Joy. Nagarami na kiti sa bali. Kasta ka di. Kat, kumusta nga itibiyag? Kastoy mangurkurangos. Di mat nakaadal ka? Di ka kadipay nakastra kiti trabaho? Jack may apply ti inadal ko. Sa anak man anak ka pa sa iti board exam. Anya? Nakita na iti post mo. In-search ko ti FB account mo. Nakita ti ubing nga ipupos mo. Iso ka din ti anak ta? Wan, iyan. Ay, dakil gaya man. Mabalin kayo kadi apasyaran di ta lugar yo. Iso na lang, tawan pagplete. Sige. Bayam. Da kami tagpasyar di ta iyan. Ipasyar ko ti anak ta. Umunag, sana nakatrang ka dayta. Naimbag nga oras yu, auntie? Mary Joy? Kumusta kayon? Boy, anak, ag-bless ka ni Lolam. Agmano ak, Lola. Kasya na ka ti Diyos, balong. Mary Joy, iso ka din ti anak mo? Wan, auntie. Ay naharakupan ka man, balong. Magawanan lang ko maapok. Ha? At nabasol ko kada kayo itinam, balong. Iso pagawanan dak ko ma. Mary Joy, anak ko. Hoy, agyaman naktada kayo. Siyak ka, ma'am, anak ko. Umay ka man. Ay na, dakil kan. Nagtaar ka, anak ko. Iso ti amam, anak ko. Wan nanang, takanayon mo nga ipakita ti ladawan na kanyak. Iso ama bigbig ko, nanang. Mary Joy, pakawanan ako, ma. Sorry, iti panang talikod ko kada kayo, hindi. Sapay ko matama pakawan na. Wan, Mary Joy. Pakawanan da kami ko, ma. Sorry, balasang ko. Iso ngay may kami. Tas idadaan kami ang makikapya kada kayo, auntie. Iyan. Lipatin tayong tinapalabas. Agyaman, anak. Talaga nakasingsingpit ka. Nukas na nga ron. Agsinublian ta kumamanan, Mary Joy. Lading itak iyan. Ngam day tatijak maipaay. Awan nga minan plano ka makiasawa. Tayong bukbuk ko aminin nga atensyon ko iti anak ta. Amin na panagayat kan pamatag. Impay ko amin ka ni boy. Iso sorry iyan ha.
Jak mapatgan tikid daw mo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Irene anak, bumangon ka. Aldawan, intamanan nagisursor iti lako taan natay. Makaturturo kag pailang, tatang. Alaki Jane, bumangon ka. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Na kayon ti mapanaglako. Nadagsen ti lako ka natay. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hey, no apay mo't ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mo't ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mo't lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas ti panagsa sa anak kao? Tauray sa anabak ng ti inam. Lasing pa ka nagagay. Awan serbi ti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit din, agmurmuray kan, tayo kamanganay sa tarumwar. Darasam, Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. saan man anatangken ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawa am ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di na ka di kasar. Ikasar kan tumot lang Basta agtaray tan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang dito lugar yo. Wen nga rod, nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano, uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako itinatang. Masyanak nga rod kan na rin. Iso akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Kaagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sika ti makaam mo, Mark. Anya kamutin, Mark. Nabartek ka manen. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglaba kas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagiti latan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko! Ikati malas iti biyak ko. Abay agasto ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, sika babay. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat napapanan. Sika taglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot konsinsin ati madingaram iti anak yun, anak. Aguli magkaman! Sika, tinalas na ramid na, tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuapay ngamin na sika ti inasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia mo tinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa ka babaw nandito eh. Saan ako na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasingpat ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan da na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho ditoy, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't kit di iso adakkel a pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho ditoy, kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot da ito a security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinuan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinin abato ti pusok maipanggap ken ayat.
Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mo, sigurado ama in love ka. Ay, basta jak pa'y lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Sa langay tiladawan. Anad pa iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awandakas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang ibilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kayat kapay amaam-am mo na imbag. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Naderderan ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray, ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matan ngagdatdato na ken ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak, akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnikakon ti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiag na nayon. Kastamat ti anak mo. Ipateg ko kaspod nung anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidot to'y cellphone ko. Ala, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon na baka pagsarita? Irene, Ay, apay akas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludam ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. Sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lata ti cellphone ko Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y nga min kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan Pautangan ka kumangam impawit kumutin kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo, Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakin ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalip ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Hindi ka kadi mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Iso nga britan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia? Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iretokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kan nataer nga ura adan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y laang ti damo no kaskasano. Isalbar mo man kidi ti kinabaak. Adday ta ka manen, Mia, Intun kwan, masakitanak manen. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay-nay iti biyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa'y ay ayaten ka, Irene. Kwa, damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak? Di tantumot lang, titurong na.
Aklunan nakon. Padasan ta ti agil na yat. No talaga matla adata tinaykari para ti tunggal maysa. No saan ta katunusan di agbreak ta. Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikan na kumapay iti panawan ang mga miris itirik na. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan ti tawan. Agawid ta di probinsya ta masikukan. Iyam amo ka iti palay. Rick, maaklunnak nga tatinam. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makaamukin ka. Likag danag. Nasingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ag sermon kayo manay. Asino nga minto'y babae akadwam? Kas lamasikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, ni Irene. Masikugan, iso masapol ngay kasarakon. Kan anak namat ti kadwami nga uming. Anya! Ayun na yan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tan itinasaya at ababaay. Hagam, nalala. Agdin na kayo tamasikog ka nga rudan. Ngam, di kay pa'y laagkasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awang pa'y urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang ti kasjay. Kano niya ti pangadeng ko, isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot? Ay naldawain, kas kay labak latamat maturaw. Bumtak tong ti Sara tinwang, hanggang matmaturog kayo pa'y lang. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw, nukas ta kanayaw, ti araminyaw. Wala. Agida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan na niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day taabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala siya akong ti makaambo kan ni nanang. Anya kayo mo nanang. Bigbigat pa'y lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay tibak nang day ta babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Day ta babae ti lapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inununam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di ta kabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitigad, tapno adda kwarta ayaw. Wala nanang. Layong arot baybay ang ti asawa ka, katne, dakulan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanyak. Di yung arot ung-ungtan amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasama ken ko ano pagsasawan nyo man ni ti agkakasakit sarita. Wan, ay dad nagmunaya. Diya mo basta pagsasawan kahit no awan ti rason. Apay, bagtita kaya? Ay, Ray, nakaluto kaan? Wenanang, nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wenanang, tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot, babae. Ha? Nagkuna ngay kami iti buguong ti masida, kat
allergic kaw ti kasta. Agagatol ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya iti kasta. Kunak no, Imposible adi mo amaw. ay, sana talaga, nanang. Ho? Awan amom ababay. Ited mo ti sweldom kanyak, right? Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawam. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpasngay nanang. Iso ati mangidulin. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadagit isweldok na. Ay awaday! Talaga nga inulaw da kan day ta babae. Pasurot kalatan ken kuana, right? Ah, Maulawakan ako. nanang. Kupit ti barong Ha? ko. Nanang. Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalin na agpailangi di ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito balay. O sige, ta mangalak iti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Maulawak, anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, nasaan anakaro ti panakaatake yo? Hindi babae nga insangput mo, ti magmangtad iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na iti nga Irene no agawin ak iti balay. Hindi kayat na niya abab, iaparagan ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong paalom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagaw sa papanawa mo day babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tilang nga managawid. Lading ita kaya rin. Ngam, jak kaya ta masapa ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung balag ti kayat na. Isa pumanaw kan ti balay. Agawid ka pala iti lugar yo. Di ka mandanagan, tayo kan kay ti kwarta nga aramatam. Anya? Ngam, no kayat mo? Ibatim ti anak ta siyak ti mang tarakan. Saan? Diyak kayat, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Hanggang jak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat ga kunay ti inak. Isa sorry. Agawit ka. Ket sapay ko ta di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Ha? Irene, anak ka. Ay na, agyaman ta nagawit ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Hapo ko yung ida. Anya? Kasta aya? Malas, kayo. Apay gaita kayo laeng nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarak. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanan. Kat awan na imbagan nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan ang dagkuma, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pinta sa gasat ko iti papanaw ko, tatang. Ngala, kanyang araw. Hawatam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingput kan. Aggagat kang agtrabaho, tapno adda pang taraon mo kanang iti anak mo. Ket di ka matanagan anak ka. Aging kat ka ba ulak, tulungan ka.
Saan kayo abaybayan karang iti apo ka? Agyaman na, tatang.